Tukiamberia ntutoni cietu abisha munene wa mbundi ya wendia wa Nchobi Tony Kirima na nerete kurungamia kwa license yamba imwenteresha mitungo nyuma ya mateta kuma kiri akari Kirima augete mba eno tidhengaterete mawatho maria mabaterie nuntu ere bakube na shukuru tabuto kwirwa ni mutugikare na antu bantu renga bana akweza ibo andikire petition ibabu bo andikite petition ibabu bo andikite te babu bo andikite petition na bo asaina na bo metomanira kwa county ni akari na tongeria bantu ya koromonerere wandini ya mitungu na arwa baki gwatana na tongeria bathirikari ya Meru rwangi rwa Nchobi rwaro tongetwe ni Tony Kirima kurwana na Nchobi nture niu bobo jite nyuma ya kariba kuringa riboti bakirombera ubiri nture ni ubingwe kiria kigwitwa Sunrise to Sunset na kingi kigwitwa Kariadushi na kiaria batriga cia tura ni umo atongeria nture niu na ugite kumbikana antu baba barendia Nchobi eji na bangi barirugaira ndege ni watho bagicithaga ni wagubwa ngugi akiuria thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza gutegera kariba nture iu ana beto gute mwana umaga koromoneta kuraja ni untu bothina cia Nchobi amenye ya koromone muno mantu yabugwa mantu ya Nchobi ji rimwe baunyaga nikenda bona mbeza cia kurerana bao remo baunya Nchobi ji nikenda baomba kuona cia kuria school fees kana teu mtu na ajetu akamya hivi vyate ikamogasa kaenda atia akaira kenda ona siringire ko ene kauri atiri vikare ke obutethia ana baeta sukuru baba ina tungwe bakona ngwe ndakana ari bange bare aja baina inya ene batengwe baitwa kithita course kaburu akaire thirikari yetu ya Gavana Kawira Mwangaza ariuga antu bagwatana ikundi yuthi bagwatana ikundi ekuru bagwatana ikundi akuru bagwatana ikundi thina ira tuketha twina cio bagwatana ikundi nikenda bukaewa mbeca cia gwitethia indi amwe na bou irabu bibio biere ni bingi mwankira kagita gate kumenyeka na ene irabu biu bakirikana maite jao ni kwenderea Nchobi maturene akwina ikarobia ritwa na kiabithatu ni kwithira batithingatirite mawatho jogima ba mwiri na nandi ntairera bari nayo ene irabu ni guchwa ntwa egara bugwitikiritwe ni watho bo kwendia Nchobi kinda bageta na mbere na biashara ciao kuma na arua to suspend license ekirabu giki sasa sawa tonto ba manto jaire kinto kia mbere kirabu kiwa arakire kuria na bare okuba komboreri nyomba au na rito bare au bakomborete na Nchobi ni kwendwo na ki act yetu ire kuroke tu county assembly ni kurega manto jariko sasa sawa kebiere kwegintu geta health regulations ugeta ara nya kioro kira giotumirwa no kio giotumirwa ne ana na rebi te manto beto ko to suspend kuma na arua na bona gikiendwa wana UCS tuko naye hapa mpige report yuko muthiene ni mukana kiri barabara ni irabu anto yuta tena watho Tony akiwa kinya chuma ya werediko kana rite commit regulations cheto waanze kujipanga tuamberia tuteta kuambiria inspection ya all our outlets kuma next month kona rega no kumenya arambe kwere te bati ere akwena skuru ere akwena institutions ere akwena residential areas anza kujipanga tonto tuteri new license kuma wandini ya mitungo gicigo mbunge kia South Imenti